Pamirsa, baya kebakaran alas Reng Kintamani mewali kepangge tanggal 4 September galah wengi. Alas inucap megenah reng wewidangan hutan produksi terbatas utawi HPT di wilayah Banjar Serongga, Desa Songan, Bali. Pinih ka pertama api kapanggih oleh silih tunggil krama ring widangan HPT. Raris api nucap ngelalahin taru-taru ring widangan nucap. Selanturnya krama nguningayang majeng pihak pengelola hutan, personel Polsek Kintamani sanen nerima laporan langsung tedun ke lapangan kesarangin krama. Kelompok pemandu wisata maut saha mademang api ngangge piranti sareng sayaga daweg punika. Kapolsek Kintamani Kompol Ruli Agus Susanto maosang usaha madamang api inucap ngangge piranti sanewenten irike santukan genah kebakaran mewah karuruh oleh armada damkar. Punika taler mewah ngururuh toya anggen madamang api duaning asa punika melarapan rasa masikian tur gotong royong krama mewah kelompok ojek api sida kepadamang sawatara galah kutus wengi jimbar alasane pun ketarkayang kalih are. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Bangli Wayan Wardana mausang, tim gabungan mewah kramo maut sahe, antuk sinarangan madangaman api ngangge piranti sane sayaga, sandukan damkar kauningin mewah ngeruruh genah kebakaran. Dayu Swasrina Bali Pos.